खुलुमबाय इनसाइड एनिनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सुक्रजित बसुमतारिया। दिनै क'क्राझाराव बड'लेण्ड अमा मिशनखौ बेखेवबाय। आलारि बाथि सावनानै मन्त्रि अतुल बराया बे अमा मिशनखौ बेखेवनानै होयो। बर' हारिनि सोलिबोनाय रांखान्थिनि गुबुन मोनसे राहाया जाबाय अमा फिनाय। अमा फिनानैबो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिउ खुंबोदों। बे राहाखौनो बांसिनै आरो मोजांसिनै खालामनायनि थांखियै बिटिआर खुंथाया बड'लेण्ड अमा मिशन जागायदों। बे बड'लेण्ड अमा मिशननि हेफाजाबै अमा बेदरखौ दिहुननानै गावनि आथिङाव गसंथानायनि राहा खालामनायनि थांखि लादों बिटिआर खुंथाया। चान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बे मिशनखौ जागायनाय हाबाफारियाव नुजाथिनानै आलारि बाथि सावनानै बेखेवनानै होयो आसाम सोरखारनि जुनार फिनाय आरो जुनार फाहामथाय बिफाननि मन्त्रि अतुल बराया। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मन्त्रि इउजि ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारी, घनश्याम दास, विल्सन हासदा, अरुप कुमार देजों लोगोसे जुनार फिसिग्रा बिफाननि मावख'गिरिफ्राबो नुजाथियो। मख'जाथावदि बे अमा मिशननि सिङाव मोन 30,000 नखरखौ लाफानाय जागोन। যোৱা 20-25টা বছৰ আমিও সামাজিক কামৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছিলে, কথা পাতিছিলোঁ, বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈছিলোঁ নিজকে। আৰু সেই সময়ত বহুত উপলব্ধি কৰিছিলে কি আমি কি কৰিলে আমাৰ সমস্যাবিলাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম। এটা সময়ৰ মানুহবিলাক আজিও আহিবলৈ অলপ অলপ তেখেতসকলে শংকা কৰে। যোৱা 30-40টা বছৰ ধৰি আমাৰ ইয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডেম'ক্ৰেচিৰ ইনিচিয়েটিভত বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিছে। মিশনটো আৰম্ভ কৰিছে। তেতিয়াই এছেছমেণ্ট দিছিলে কি যিমান গাঁৱৰ গাঁও হয় বাহিৰৰ পৰা অনা হয়। আজিকালি ফিট মিছন আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে 200 কোটিৰ ভিতৰত প্ৰায় 150 কোটি টকাটো বাচি যায়। 150 কোটি টকাৰ মানে গাহৰি মাংস বাহিৰৰ পৰা অনাটো বন্ধ হৈ যাব। क'क्राझारनिफ्राय गपाल प्रसाद, इनसाइड एनि बर'।